Audio Jungle. Gardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. Jinthong arlo herai amuke lokeklo pangsomdun. Lason silakha ke thom jinthong emesi constituency ke parlo mokindur tiso arong herai amukeklo penangan lokbong anpin. Son si non malom jinthong ahabar arlo arvi tomon kit hipen penangan arong hemrit kana hok pon sitami dolu. Lason thak si pinilet hot sitami tomon arvi nangkeklo along phere meme herai amuke lokeklo pangsomdut anpin. Herai amukeklo ajok penangan hemrit asar nung tami prit thang thung lapen pai biri arlo kacho som pusi tami injer thang anlo pusi pherangkia tumpen birta longdun. Volongkomaji Rajapathar Veterinary Aid Center Asaihem Pamuring Sai. Lasonsi Volongkomaji Rajapathar Veterinary Aid Center along Saipu ke claim aphai kijum hek ajoini pen Rajapathar Veterinary Aid Center Asaihem along ingthir pon un edet. Lasila bangso adim Asaihem along Karbi Anglong Autonomous Council pen aphai ke papat pon akenang sot. Athila bangso Veterinary Aid Center Asaihem along Saipu ke claim ke dam aphai kijum ke do kok ajoini Saihem sitami klar pon un edet asonsi thek pon longlo. Lasila bangso Veterinary Aid Center Asaihem along Saipu ke claim abang pu ke claim aphai Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen kapabat pon akenang sot. Phuloni pen oruning ti kathar Karbi Anglong News. Mili dapat tini ke dopon ke lake ili tum Rajapathar Veterinary laso Asaihem long sidolo lapuson tini karja pon ko ke ni dapat Veterinary bangke dake amu pawang bede dake kangkir pon pawe pon desi thek ponong lapen dak ai staf tum han stame thek ponong le inut han stame ko matne la dak ai staf le klembang ku bang ki tum dak asai pun sai ki tum ko mamat long si klem pon ne la si ili tum landam tu pulote isi dak bangke kangkir thepin au kes la puson si nang mande lo asai hen si nang mande lo non tigur stame yo staf tum ki do adin non stame la puson si dak bangke ili tum pamuring sang dak la puson asai si klem ponot hang dak bangke amu pabang pon pipin asai si klem ponot lapen hola pus tami ili tum hola puarum stame landam stame la puson si ili tum thek ponong gi la puarum stame jo penang o doai daru stame la puson kawe pimpin jo la puson si do pondo jo la puson si dak stap stame chewang we pimpin dak ke klem dun achugudak tum stame chewang we pimpin la se la so putha ke si ili tum la son Veterinary long la puson medicine pene doai kilong ni stame ili tum la marat mareng api tum han la puson a medicine ki pidun han stame dak bange ki sungkrung andeng si do pondo la pen la so au phis long bangke dak ke klar et gir la puson ke awe pin lo la stame ili tum landam pus stame yo ili tum dak ke gir pin lo duk sai det do duk apet si la puson si thek pon lo nango duk apet yo ot stame nango duk apet pen si dak bangke la so o phis bangke ingir pon te lo la so asai hem bangke la so putha ke ili tum ko maga abang pu bang pia tum si la so dak nang ke tang ne dak goreng nang tang ne la so abang pu tum family tum chetong ponun ede lo ka du pon pan stame dak bangke hola pu stame arum stame doping hola pu arum stame penang o ahem ke heno repairing awipin la pen siling bangke hopu ahem na bangke repairing pono siling bangke tini inghap la puson ke repairing pon bang avi pon delo la so putha ke la se ko maka abang hudong si la so akai akam ajam asaya muke klem pon no la puson dak Rajapathar adim long bangke la puson Veterinary bangke dak bangke inthir pon te pin lo nilitum therangke tum pen stame nang ke humri pen stame tum ninduk lo dak bangke inthai dang apir pen masih inthai dang la son si mam delo la pen in hap sir ki stame ka hen do pon et Borjan angkang pregjam adim along long e ke sompon. Theraponi phai cranier cap arni ada por phai krai sira atitim apor malompen lakhain korai si Borjan MEC constituency ke parlo angkang pregjam adim along Dr. Numol Momin Ari Dengpen long e ke sompon.
লাচনসি লক্ষীজান বেন সুখানজান বুৰপুত গৰম পানী আনকা চেলেং আতৱাৰ আফান মুখ্যমন্ত্ৰী উন্নত পকিপথ নিৰ্মাণ আঁচনি SOPDG Saideng pen 11 crore atangka panong pen ningkan surihini rangkorahini ingkorage thom aparman long e somponlo. Son thak si adontu Kuligao along Government Polytechnic Institute lapen ITI Assam Center Excellence pen scheme pen kedeng Kuligao along kedo Industrial Training Institute ITI along tami workshop ahem kikim kerangji aphan 1 crore atangka panong si Dr. Numol Momin Arideng pen long e somponlo. Lapen halapu ramterang apar ok kehai rongpho arat aphan panongsi Jal Jeevan Mission JJM scheme pen kedeng 1.66 crore atangka panong pen Dr. Numol Momin Arideng pen long e somponlo. Bangsolong e ke sompon amaya long Bukajan LAC MLA Anparta Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momin Babu Ingti Abarim Borjan VDC Chairman Sundor Ingti Bukajan Municipal Board Vice Chairman Anon Kiling Ronga Sarpen Danglo Penang an Manpeng kedo kithe kidingatum chetong dun. Bukajan Telsar Kurube Karbi Anglong News. যোৱাকালিও এছেম্বলি আছিল মই 5টা বজাত এছেম্বলি হেক কৰি পেলাই ৰাতি দেৰিকে হলেও বুকাজানত উপস্থিত হলো আৰু ৰাতিপুৱা আজি সেকেন্ড এছআৰএফৰ 270 গৰাকী কনষ্টেবল নিযুক্তিৰ যেটো ট্ৰেইনিং প্ৰক্ৰিয়া শেষ হ'ল আৰু আজি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান আছিল তেখেতসকলৰ আৰু তাত মই কনসেন্ট দিছিলো আহিম বুলি গতিকে হেতু অহাৰ কাৰণে একেলগে আৰু কিছুমান কাম মই হাতত এটা হল শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ যেটো নতুন বিল্ডিং আনটাইড ফান্ড আৰু MLA LAD ফান্ডৰ পৰা দিয়া এই বিল্ডিংটো আজি উদ্ঘাটন কৰিলো তাৰ পিছত আমাৰ লক্ষীজানৰ পৰা সুখানজান হৈ যোৱা ৰাস্তাটো MLA সিগনেচাৰ প্ৰজেক্টৰ অধীনত মুখ্যমন্ত্ৰী নতুন পথ পকীকৰণ তাৰ আণ্ডাৰত 11 কোটি টকাৰ এই প্ৰজেক্টটো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলো তাৰ পিছতে অকেহাই ৰামটেৰাংকে ধৰি 5খন গাঁৱত পানী যোগান আঁচনিৰ কাৰণে এটা প্ৰকল্প আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলো 1 কোটি 66 লাখ টকাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট মিনাৰেল ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধীনত যি পুঁজি সেই পুঁজি তাত ধাৰ্য কৰা হৈছে তাৰ পিছতে এতিয়া আহিলে আমাৰ কুলিগাঁও ITI এতে যোৱা 5টা বছৰত মই 3 কোটি টকা সেংচন দি ইয়াত বিল্ডিংৰ কাম আৰম্ভ হ'ল কোৱাৰ্টাৰৰ কাম আৰম্ভ হ'ল তাৰ পিছতে আমি জনাবলৈ পাই সুখী যে ইয়াত কম্পিউটাৰ সেকশনটো অলৰেডি এই মাহৰ পৰা পাঠদান আৰম্ভ হৈছে প্ৰায় 55 গৰাকী ষ্টুডেণ্টক লৈ প্ৰথম যেটো আমাৰ ITI ক্লাছ তাত আৰম্ভ হৈছে আজি আৰু এটা বিশেষ পুঁজি দি আপোনাৰ 1 কোটি 66 লাখ 44 হাজাৰ টকাৰে এটা ওয়ার্কশপ যেটো ITI বুলি কলে ওয়ার্কশপত আপোনাৰ ফিটাৰ ওয়েল্ডিং এইবিলাকৰ কামবিলাক হয় সেই ওয়ার্কশপটোৰ কাৰণে এটা বিল্ডিং আমি হাজি উলিয়াবলৈ আজি ইয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টন লে কৰিলো ইয়াৰ পিছত মই আকৌ যাম নৰ্থ ইষ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট ডোনাৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা Nilip MSC constituency ke parlo Inglong GP ahawar ke do arat atoma phan ke panong pi se kachelang ahem mati sub center ahem Karbi Anglong autonomous council pen se kachelang ahem kimham amat pini arni anta doctor lapen nurse atum ke doji kalisi dowai imuta long le pinlang ahem kimham amat non puanta sai cheklem damde labangso ahem decoration aphan paman rong munit atum ke soapor maduta chiput hekthe Karbi Anglong ke Assam State Kadokawi District Thongkebra Phodo Laso Angbong pen Adang ke Thinai District Pulote Karbi Anglong District henlo Laben Karbi Anglong pu Karbi Anglong laben Nijang Karbi Anglong Pangrung tet pen constituency long inkoira trokdo laben development block crazy do Laso Angbong pen kaching thor atomon kele dam ki jumnai ahawar pulote lakhain korpho Nilip MSC constituency henlo lapen Nilip aphan Karbi Anglong autonomous council pen ta pining pen ningkan plikep sosi plengtanglo aphong tin abatai tin le Nilipen kapahai dun kache toidun MSC ang hoi Karbi Anglong autonomous council along share ang hoi kangni dun long abang phuaphan EMR pu kepek pon kawe a constituency ke Nilip henlo
Kedamta nganingkan pen labangso Anglong ahawar borpung borlangso tara aji kedo arada tumaphan sekache lang kejoy keji aphan pupanong pisi choki hola block primary health center keparlu borpung sarthetimung arong along sekache lang ahem ihum kimpilu bonta ahem kim det pen pini arni antal labangso ase kachilang ahem along dowai imukelong ji kalisi doctor lapen nurse atum aphan malom sohanta arji theklong lipinlan rong angbong along se kachelang ahem kimtan idung chibitekang koksi keso ahutke ihin pu langlokso anat ihin dolamara anat lapen ihin choki hola bphc alongsi kechar chongpen peaje apen keso ahut cheponang bomlang pusi hadak arong arata tumpen ningdu chipipon labangso se kachelang ahem kaike se kachelang mesenji aphan arpuke nilip msc pabitro rongpi election aprang ason Anglong kedo arat atum aphan chechak ponlu bontanon election haidet penpini arni anta Anglong borpung tara aji ahawar nangka humri kewangpu avi pinlang lapet Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Bukajan LSC MLA Dr. Numol Momin Medical ICEM lapen MP Horen Singh beatum non puanta Anglong kedo arat atum aphan nangchong thuibo malang maputa rong arat atum pen ningduk pen ningjepon men ke royal son timu ada arong men ke sarti timu morpung area lagi sarti timu te labang so sub center hem ke doktor nurse tungwang mawang weda non kedam tangan ke bang wela ang wedi komen tu lom belo nang ni chini don teng labang so sub center si chilang hem ki kim ke la bang ke nili arni apor tarik bang nili chini ne kita tuning ane wan ho tu bor chiklu pen mujong yang si cenggo kim bang kadi kim ke te labang so kang puani bang ke thik ding tum MLA MEC tungwang mada la so hem ke ingpu pelang te opening ni la kim chot balang kim chot wela si komentu tong opening bune la bang ke ni tumta chini ni dalo bang sarkar sor komentu tong claim ni lan bel hai Loi malong pengen celang pula. Oh, aku pen ho la pulang celang parai paru itu. Kami itu